bombini secamos aqui na Santa Elizabeth Hospital. Nós tá bom para a UEMEINTA chama rueda de prensa e para informar você over de coisa passageira de medio de inspectie die gezondheidszorg over die aanwijzing para o Stichting Santa Elizabeth Hospital. Nós queremos que nosso lugar, nós damos informação over die posição de Santa Elizabeth Hospital. A UE é raad van bestuur, dat is zo. Nós estamos junto com os membros do raad van toezicht. E também nós temos membros do medische staf bestuur. Dus ele será conhecido como o membro de prensa para os ansata quem os antigos Tem deze posição, carta de 1 de outubro, de inspectie de gezondheid, de volksgezondheid. Também tem aanwijzing. Ze heeft prerogativo de inspectie. E a aanwijzing para estipular que nós temos stel aan, nós stichting temos stel aan ziekenhuisbestuurder, de aanwijzing opgelegd naar de Raad van Toezicht. Diz aqui que papi conversando over transparência, o nosso hospital é sumamente transparente, que nós reconhecer também a presença de inspetor-geral, menos. Pero que pedimos assim, é aqui está rueda de prensa de nosso hospital, então pergunta não tem opinião nossa. Então, se a papi com o inspetor pode, pero não durante a rueda de prensa. Kijk, é aanwijzing te insereren, o Raad van Toezicht, neste apontar ervaren ziekenhuisbestuurder, e essa aqui mesmo tem certas competências. Competências na taco é mesmo tem na holandês, grote kennis en affiniteit de Equido. Então é mesmo também voorkeur dokter, médico, e é mesmo tem conhecimento de instituição local, aqui no nosso Kosovo, e a verhouding que tem também aqui no Kosovo. Bestuurder aí, que na hora que o nosso Raad van Toezicht aponteren. Também ganha opdracht do IGZ também do NELE e IGZ tem quadro aí de consultatie com o Raad van Bestuur e consultar também com o medische staf bestuur para o opdracht específico para o funcionário. Carta de serviço, a aanwijzing aí, a chega dus com inspectie, a chega na aanwijzing aí, passar de 4 pontos lá, para poner a apresentação. Na primeiro lugar, em 7 pontos, passar de qual IGZ de opinião, o stichting também overtreding de lei regular zorginstellingen. Na die 2 lugar, IGZ avisa que desde 2016 não está bezig para atender nosso hospital. Arriba é 7 pontos aí. Então, sigue com o ponto 3, que me avisa que os CEOs têm quadro de estrutura de salubridade aqui no Kosovo, é muito importante, é o que nós chamamos um sistema ziekenhuis, e não pode ser gemist em Nederland avisa, tem cuidado que wordt gedaan voor die tweede lijns zorg. Também é avisa que o herstel de situação de nosso hospital não está duld uitstel, dus Mr. Cambio dan van ons hospitaal met zijn winkel met zijn wordt aangepakt met voortvarendheid. Wat mij betreft afsluiten. Daarnaast wil ik toch even toelichten wat wij als Raad van Toezicht hier voor het CEOS doen. Natuurlijk houden wij toezicht, dat is fantastisch. Toezicht op financiën en toezicht op de zorg en de kwaliteit. En toezicht op de governance. Een goed bestuur. Een goed bestuur voor een ziekenhuis waar een complexe organisatie is, betekent dat er voldoende eigenschappen zijn in het bestuur om deze organisatie te kunnen besturen. Dat betekent dus medisch, financieel, juridisch, organisatorisch. Al deze eigenschappen zijn bij de Raad van Toezicht, bij de Raad van Bestuur nu ruim aanwezig en in place. En daaruit zal ook datgene wat Anton Katterson zal zeggen daarover duidelijk blijken.
Catharina Schrijlen, ik ben vicevoorzitter van de Medische Stapbestuur. En David Nellestein, algemeen chirurg, traumatoloog en vice-secretaris van de Medische Stapbestuur.